Good morning po sa ating lahat. Lahat ng masaya ngayong umaga. Say aloud, Amen! First of all, palakpakan natin ang HBBC Choir. Thank you so much, HBBC Choir. First of all, we'd like to greet our beloved senior pastor all the way from Cabanatuan City, Nueva Ecija, Pastor Provi Arcadelina, together with his family. And also we'd like to greet our beloved patriarch, Pastor June and Ma'am Cora, joining us via Zoom, and all our outreach and congregations joining with us online. Welcome po to our Sunday morning worship service. Why don't we all stand together? Everything changed from that very moment we met Jesus Christ in our life. Let us continue to sing praises to Him and praise Him again. Let's sing our first song. Often in a reverent time we say Amen, and when our hearts are joyful, hallelujahs ring again. In old camp meetings on the grass or temples built by men, a saint shouts hallelujah and we all join in. From the first hallelujah to the last amen, I'll praise the Lord and then I'll praise Him again, sharing the love of Jesus with all men. From the first hallelujah to the last amen. We say hallelujah, that means praise the Lord, and amen simply tells us that our hearts are in accord. So if you feel restricted, strike a brand new chord. Let's all agree together now to praise Amen. From the first hallelujah to the last amen, I'll praise the Lord and then I'll praise Him again, sharing the love of Jesus with all men. From the first hallelujah to the last amen. Third stanza. Don't you be embarrassed now to say, and don't you ever hesitate to join right in. You can praise the Savior from, you'll be embarrassed then, when we sing hallelujah and the angels say amen. From the first hallelujah to the last amen, I'll praise the Lord and then I'll praise Him again, sharing the love of Jesus with all men. From the first hallelujah to the last amen. And from the first hallelujah to the last amen, I'll praise the Lord and then I'll praise Him again, sharing the love of Jesus with all men. From the first hallelujah to the last amen. From the first hallelujah to the last amen. Amen. Nagmet o first song pala maka-encourage nga kang kanta tayo aming kakabsat. Our second song, Jesus is our Savior, keeper and friend, and He is with me, with us to the very end. Let's sing our song, Our Great Savior. Jesus, what a friend for sinners. Jesus, lover of my soul. Friends may fail me, foes assail me. He, my Savior, makes me whole. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me. Amen. Men on the second. Jesus, what a strength in weakness. Let me hide myself in Him. Tempted, tried, and some
power of Jesus' name, let every tongue and tribe crown the Lord of all. All together now. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransom from the fall. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball, to him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. Oh, that with yonder sacred throne we at his feet may fall, we'll join the everlasting song, and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song, and crown him Lord of all. Remain standing as we have our Bible reading and opening prayer. Amen. Good morning po, Pastor June. Good morning po, Pastor Provi. Thank you po for this privilege na makapag-lead po ng ating Bible reading po ngayong umaga, Pastor. Let's open our Bibles in the book of Psalms, chapter 116. Psalms 116, verse 12 hanggang verse 16. Psalms 116, verse 12 to 16, daday jayin nga kabsat. Amen. Basahin tayo ti Iloko, gigiddan tayo nga mangbasa. Ready, read. Anya ti itdekto iti apo, asubad dagiti parabor na kanyak. Alaek to ti kopa ti pannakaisalakan, ken awagak to tinagan iti apo. Bayadak to dagiti karkarik iti apo, itan iti sangwanan ti amin nga ilina. Napateg iti matang iti apo, ti ipapatay dagiti sa santuna. O apo, pudno asyak ti adipen mo, syak ti adipen mo, ken anak alalaki ti babae nga adipen mo. Sika, winarwar mo dagiti reprepet ko. Apo ti mang bendisyon iti sa unang inti binasa, inti ti panagkararag. Apo Dios sa maming nilangitan, we thank you Apo. Iti dayti nga bigat, ng impay mo Apo Dios kada kami, nga makaumay Apo Dios iti balay pagdedayawan Apo Dios. Tagyamang kami iti sa Apo Dios nga inkam binasa. Ket dayti kuma Apo Dios iti maysa nga linaon, iti puso ken ti panunot mi. Ket masaludsod mi, no ana digiti banag nga mabalin mi nga maipaaiking ka, nga kasukata po Diyos, digiti nga parabor nga ipapaay mo kada kami. Bigbigan mi po Diyos ang kami nga maikari. Even to the list of the blessings, Apo Diyos nga, ingka ipapaay kada kami. Binig, Apo Diyos nga parabor mo, iti amin, Apo Diyos nga linaon, iti panagbiag mi. Dawatin mi nga sikat yag tultuloy Apo Dios nga mangtulong kada kami no kasano kami Apo Dios nga agbalin nga nabunga nga Kristiyano Apo Dios. Dawatin mi
Oray pa iti agtultuloy nga parabor mo nga po Dios, iti kabukla na po iti gimong mi, ita nga bigat. Bendisyon na mami na po Dios sa paset, apo iti gimong mi, iti programa na po Dios, oray pa iti pan nakaipanayag iti sasaom. Dawaten mi nga bendisyonam, iti internet apo Dios, hamo ka di palubos nga adda iti natanay nga mga laped apo iti pan nakaidanon iti saom, aglalo ka digiti naka-join na po Diyos through online. Talikmiking ka po Diyos iti amin mi, sigalay nga po Diyos iti maidaydayaw. Gyamang kami unay po Diyos iti adu kinaimbag asi at mo kada kami. Digiti dawat pa kasi mi, tinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen and amen. Remain standing. As we sing this song, let us thank God for His countless blessings. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see the Lord what God had done. Let's sing the local version of that song. All together now. No di pa nagbiag mo madanagan ka, ket na panunod liribo ken na ka. Lagi pemti para bor Diyos hinted na, ako nga ayat kin pa ay nakenta. Diyos tungo na inkakitain, di ayat na inkabilangin, dakkelang taen. Ladies, dunadagsen lagi pem ayat na ket mapukaw do, day dadanag ket. All together now, amen. Di ayat na inkabilangin, Diyos tungo na inkakitain. Di ayat na inkabilangin, dakela tungo na inkakitain. Men on the third, udagiti gagayam mo na bak ng da, panunutem kari ni Kristo ken ka. Amen. Lagi pem ayat na injay langit kukwa agpaay ken. All together now. Di ayat na inkabilangin, Diyos tungo na inkakitain. Di ayat na inkabilangin, dakela tungo na inkakitain. Kapunaan ulenda ang sungken, di kaagdanag Diyos inka. Amen. Lagi pem ayat na ati ag sardeng, at dakin kat ingat gungunang domdeng. Di ayat na inkabilangin, amen. Diyos tungo na inkakitain. Di ayat na inkabilangin, dakela tungo na inkakitain. Amen. Praise the Lord. Good morning. Ibagaman kideta kaabay mo kat iagbrasam keng kuana naragsakak nga nakakita keng ka itatang bigat. Amen. Sigurado mo't lang nga naragsak ka itad mo di kasasamitan nga isam mo. Amen. All right. Praise the Lord. You may please be seated. Amen. A blessed morning to our beloved Patriarch, Pastor June, and Ma'am Cora, and at the same time to our senior pastor, Pastor Pruby, and family. Thank you, Pastor, once again for being a part of this Sunday morning service here at our main sanctuary. Once again, good morning, HBBC family, ministry partners, and friends, and welcome to our Sunday morning service. We are glad that everyone with us here today and joining us as we worship the Lord in truth and spirit.
As we look all that God is doing in our congregation and outreaches through our various ministries under the leadership of our beloved senior pastor, we want to keep everyone connected and informed. Here are a few quick updates and highlights from this past week activities alongside with some important announcements for the week ahead. Let us take a look at how God is moving in our church family and how we can get involved through our weekly updates and report. AV, please. As another week comes to a close, we thank the Lord for His continued goodness. Here are some of this week's ministry highlights. Sunday afternoon was another opportunity to bring the gospel to different communities. The Ezra Group conducted saturation in Barangay Tupuran with 51 attending the Bible study, 2 professions of faith, 5 gospel tracts distributed, and 1 Good News Club with 15 children. The Matthew Group ministered in Coca Pinaca, Barangay Pipias, with 63 attending the Bible study, including 2 first-time visitors with 14 consistent new believers. 70 gospel tracts were distributed. The David Group reached Barangay Pasyokan, where 37 attended the Bible study, 7 trusted Christ as Savior, 31 gospel tracts were distributed, and 2 Good News Clubs were conducted. The Joshua Group held saturation in the municipality of Sarhat, with 37 attending the Bible study, 37 professions of faith, 149 gospel tracts distributed, and 1 Good News Club. In Pasuking, the San Juan Outreach conducted a Bible study with 42 in attendance while children gathered for a Good News Club. Another Bible study was conducted in Barangay Salpan. The City of Batak-Pawe Outreach gathered for its Sunday afternoon worship service under the leadership of Pastor Blair. The Sanchez Mira Outreach also held its Sunday afternoon worship service under the leadership of Pastor Dennis. Many places were visited, but 1 gospel was faithfully proclaimed. Throughout the week, God's people continued gathering around His Word. On Tuesday, Pastor Dennis led the online Bible study connecting the Lasam and Apari outreaches. Last Wednesday, the Australia Outreach met online with Pastor Provi with 33 in attendance, united in worship and Bible study. Also on Wednesday, the City of Batak-Pawe Outreach held its prayer meeting. May God's Word continue to strengthen every believer. The gospel also reached the workplaces and communities. As God's people faithfully fulfilled their responsibilities, they remained ready to share Christ whenever opportunities came. For every place can become a place of ministry. The Lord continues to open doors in our school. This week, another school was added to our spiritual and moral enrichment class in the Cordillera Administrative Region. Gadani National High School, Tayum Abra. We praise God as more students are rich with biblical values and the gospel.
the Lord continues to work among our young people. Last Thursday, the Baptist Youth League gathered students for its regular Bible study at the plaza after class hours. May our young people continue growing in their walk with the Lord. The ministry to children faithfully continues. At Hosanna Montessori, students are being equipped both academically and spiritually in a Christ-centered environment. May these children continue growing in the grace and knowledge of the Lord. Equipping faithful servants remains one of the ministry's top priorities. In the preacher's class, our men studied the lesson, How to Be a Blessing in the Work of God, encouraging them to serve with the right heart and purpose. Regular classes also resumed at Hosanna Baptist College as students continue their preparation for future ministry. Last Thursday, our pastors and pastoral staff gathered for an all-day meeting. In the evening, our group leaders, ushers, and ministry coordinators received further training on leadership communication, focusing on the 7 P's in reporting to our pastor. Last Friday, our senior pastor, together with the HBBC Choral, traveled to Cabanatuan City for today's 28th anniversary celebration of Cabanatuan Bible Baptist Temple. The choir also joined a special rehearsal with the CBBT choir, enjoying a blessed time of fellowship and preparation as they minister together in song. Let us continue praying that the Lord will use this special occasion to strengthen His work and encourage His servants. The Lord's work also continues in our homes. This week's family devotion focused on the lesson, Keeping Your Word. Every family was reminded that our words should always be matched with our actions. Keeping our promises reflect integrity, builds trust, and honors the God who always keeps His word. May every Christian home be known for honesty, faithfulness, and Christ-like character. The Lord's work continued across our different ministries. The main congregation remained active in preaching, discipleship, and soul winning. The Pasukin congregation continued reaching nearby communities. The Lawag City congregation faithfully ministered throughout the city. The city of Batak Pawe Outreach remained active in sharing God's Word. The Tingras Outreach continued extending the gospel to surrounding areas. Across our Cagayan ministries, Claveria, Sanchez Mira, Lasam, and Apari, Bible studies, soul winning, and good news clubs continued. In Australia, the brethren continued building up upon the biblical instruction and encouragement received during our senior pastor's recent ministerial visit, faithfully applying these truths in their worship and ministry. In Hawaii, the brethren continued enjoying Christian fellowship while encouraging one another in the Lord. We thank God as His work continues both here and abroad. This is the Lord's doing. May we continue serving Him with joyful hearts until He comes. To God be all the glory.
Amen. Praise the Lord. With all these things that God has done and will continue doing it in the Hosanna Bible Baptist Church, may His name always be glorified. Praise God. Amen. All right, so for our announcement and acknowledgement for this morning, first, let us continue to pray for the ongoing church anniversary at Nueva Ecija under Pastor Dan Gonzales. Itatano ka dito kakabsat, and our senior pastor is the one speaking on their anniversary. Let's continue to pray for him. And into July 29, that will be the CST, Church Strengthening Tour at Baler, Aurora. Oo, kaya iti kararag tayo, iti pastor tayo, kan iti team na, iti safety, kan salunat damin kakabsat. Alright? And then into July 31 until August 2, that is also the Church Strengthening Tour and Church Anniversary at Nueva Ecija, also under Pastor Rio Avenoha. Amen? Kaya very busy kakabsat, iti pastor tayo, iso nga hantay kumamat ipalubos, nga datayo nga nabati dito ikat mabaybayan, dagiti na ipatalik ka datayo kakabsat. Alright? Aside from the grace of God, may the persistency, dedication, and the fire of our senior pastor and his family for the ministry encourages us also in keep on doing and going for the Lord. Amen? Okay, for our birthday celebrants also, we want to acknowledge them. Last Thursday, July 23, Brother Alexis Francia celebrated his birthday from HBBC Bacara. Last July 24, that was Friday, Sister Lourdes Ramil of HBBC Bacara. And yesterday, Sister Herminia Galamay of HBBC Lasam. And today, Sister Trixie Putulan of Batak Paway Outreach. And we have also here celebrated their wedding anniversaries yesterday, July 25, belated happy wedding anniversary, Sir John Paul and Sis Ana Ros Kakal of HBBC Bacara. And today, July 26, happy wedding anniversary, Brother Guy Semana and wife. Praise the Lord. Amen and amen. All right? And we have also in our midst, okay, joining us, we have our very own Patriarch, Pastor Jun and Ma'am Cora. And then, may we also acknowledge our brethren here at the main sanctuary, HBBC Bacara. Amen. Kaway-kaway mga kapatid. Alright, so kasama po natin dito sa main sanctuary, mga kapatiran po natin ng HBBC Bintar. Praise God. Kasama din po natin ang mga kapatiran natin sa HBBC Sarat. Nasaan po kayo? Alright. And then, mga kapatiran po natin ng HBBC Batak Paway Sanctuary. Alright. Outreach, I should say. Alright, may we also acknowledge HBBC Lawag. Are you there? Amen. Praise the Lord. HBBC Pasukin. Amen. Praise the Lord. HBBC Dingras. Amen. Good morning. HBBC Lasam. Amen. What about HBBC Apari? All right. And by the grace of God, we also have our brethren, the Kalyangan family, HBBC Tugegaraw. Kunting panahon na lang mga kapatid, makakasama nyo na rin po ang ating Senior Pastor John. Amen? And praise God! Alright, this morning kasama po natin ang ating mga kapatid sa Sacramento, California. We have now there the Castillo and Santos family. Amen and amen. Praise the Lord.
Amen. Kami po'y nagagalak na makita po kayo dyan. And we have also here Sir Willie Marquez of Sacramento, California. Kasama din po natin sa Canada, Sister Marlene Lagasca, Sister Raquel Agonoy. In Waipao, Hawaii, we have also Brother Ephraim Agonoy and then Sister Minda. In California, we have Ninang Puring, and in South Korea, we have Brother Alexis Francia. And then we want also to acknowledge our FB viewers. All right, abroad, we have here Sir Willie Agonoy Cadiente, Brother Benny Pampid Lagadon, Sir Rodolfo de Peralta, Brother Pac Samuel, Brother Benji Brown, Ma'am Madeline Rivera Poliosco, Ma'am Abner B. Erin, Marivic Fernandez Hukutan. And our local viewers, we have also here Ma'am Venus Baria, Ma'am Elisa Mariano, Ma'am Edith Domingo Sebastian, Ma'am Gina Bayangan, Ma'am Dina Repunte, Sir Rodel Jocelyn Tagala Asidera. Thank you for being with us and joining us in our Sunday morning service. Stay tuned and be blessed with our service. Why don't we all stand together, kakabsat? Alamanwen tayo nga nakapigpig sa nagitim ima, nagitik kakabsat tayo, joining with us on site and online. Welcome po to our Sunday morning worship service. Why don't we all shake hands one another and let's sing that song, Awit ng Pagbati. Let's go around and shake hands one another. Naragsakak kita, nga maray ka, intay panagdayaw, ken ni Hesu Kristo, di dawat kut apo, para bornaken ka, ket mariknam kuma, tiyayat tiyama, han ka agpangadwa, in ka kumablaaw, ipugkaw mo't amen, makipagkararag. Hello po, HBBC Dingras, good morning! Ipek sa tayong arod. Hello po, HBBC Lawag. Good morning sa inyo lahat dyan. Naragsakak itap, nadimaray ka, intay panagdayaw, ken ni Hesu Kristo. Hello po, HBBC Lasam, HBBC Pasukin. Good morning, good morning. Ken mariknam kumak, iyayat iyama, hankag pangadwa, mablaaw, ipugkaw mo't amin, makipagkararag, isagot niya po, ketal at kararwag, ipek sa tay ngarod, agyaman ka nga po. Naragsakak kita, nga dimaray ka, intay panagdayaw, ken ni Hesu Kristo, di dawat kut apo, para burnaken ka, ken mariknam kuma, tiyayat tiyama, hankag pangadwa, inka kumablaaw, ipugkaw mo't amen, makipagkararag, di sagot niya po, ket talnat. Hello po, good morning Tianis, itay ngarod, agyaman ka mapo, ipek sa tay ngarod, agyaman ka mapo, ipek sa tay ngarod, agyaman ka mapo. You may be seated, please. This time po ay makakapakinig po tayo ng 2 testimonies. Amen? Are we all excited? We are so blessed na makakapakinig po tayo ng mga testimonies every Sunday worship services. Unahin po muna natin. Ang magbibigay ng kanyang testimony is a junior student of Hosanna Baptist College from Natba, Bacara, Ilocos Norte. As he shares his testimony this morning, may we be encouraged by God's faithfulness in his life. Let's welcome Brother Jubal Lazaro. Good morning po, Pastor Propi, Pastor June, Resident Pastor,
ken kada kayo aming kakabsat. Thank you po, Pastor Proby, for this privilege nga makapagtakder dito isang ngawanan nyo tangal daw. Ken kada kayo aming kakabsat. Siyak ni Brother Jubal, first year Bible student. May isa dagiti tanganat ba? Kahit ko lang nga i-share ti biyag ko, ken di minang balbalaw iti apo iti biyag ko. Siyak idikit may isa nga sakit ti ulo ti kapilya. Syakit, nagbalinak met nga Sunday school kid, ken member ni mamang ko ti kapilya. Ado tinad-adal ko about dito church, ken nagdakkelak dito kapilya. Ngem habang bumaybayag, mariknak idi iti pusok nga awan ti apo kanyak. Agpaiso nga umayak ti kapilya every Sunday, ken every Wednesday. Ngem kapilitan lang dijay. Mapanak idi, ngem tanak ni mami no dinak mapan. Ken every time nga ag-preach si pastor, mariknak nga hanap prepared ti puso. Kasla ti ag-attendak lang, ti kon ko na dangarod nga. Ti kon ko na ni pastor tayo nga para papudot lang dito gaw. Permi nga awan ti pusok iti kapilya ken ti ministry. Napadasak ti naginom, siyak pa iti para gitara ni Brother Jade nog giinom kami. Ngem maragsakan na, ken maragsakan ti apo ti ububrak idi. Ayan na maragsakan ni apo ti ububrak idi. Ngem tamaragsakan ta syaktis usaran ni apo Diyos nga para gitara ti Bible study di Marcos tatang kakapsat. Ken agyamanak ti pastor ti pabulod na nga ministry. Ngem ti amok idi ket bisyo inom sugal ken barkada ti agpaypayso nga ragsak. Ngem numaadaan kanto ti probleman, awan pulos makatulong kanyam no saan laeng na Apo Diyos. Orayhaan ko napadasan iti makun ko na nga ayat ti maysa nga ama. Agyamanak ti Apo ta imparik na natis usto nga ayat. Ken agyamanak met ken mamang ko, tahanak han nga nauma nga nang tarabe kanyak. Ken nang suporta kanyak. Ken agyamyaman ken mamang kutahan na umakanyak nga nang iturong tis usto nga dalan. Papatak nga young people tatta. Nadape lang naganak yu ipakita yu ti ayat ken dungo kanyada ken isubli ti amin nga rigat kanyada kuma. Ken may sapay nga nang tignay kanyak nga agbasa ti Bible school ti inbaga kanyak ni Pastor Idi. Nalpas kami nagbabasketball. Inbaga nang ikarkararagnak. Agyamanak pastor ti ayat ken concern yuk, ken ti pinangikarkararag yu kanyak. Ken agyamyamanak pay ken imanong anjibik, ti pinang-encourage na kanyak nga agbasa ti Bible school, ken ti suportana kanyami nga natbabos. Dik pay maikaring ag full time ngem no isu pagayatan ni Apo Diyos iso laeng ti suro ti kakabsat. Agyamyaman na po Pastor Proby, Pastor John, Ma'am Cora, Ma'am Kay, ti amin, ti teachers mi, ti Bible School, ti ayat yu kanyami, ken ti pinangisuro kanyami. Dagiti ubra mi. Agpatpatuloy kay kumanga mangisuro kanyami, ken kada kayo kakabsat, itultuloy yung ikarkararag, dagiti Bible students apadak. Once again po, Pastor Proby, thank you po. To God be all the glory. Thank you po, Brother Jubal. Dati, managinom. Tata, manakigimong. Amen? Yan, dati, nagpapahinga lang sila sa, sa natba, nagiinuma, di ba? Nagre-wrist. Ngayon, guitarist. Yan, amen. Ngayon naman po, ang next na magbibigay ng kanyang testimony is also a student of Hosanna Baptist College from Kaliwet, Libong, Bacara, Ilocos Norte. May her testimony reminds us of God's grace and inspires us all to continue following Him faithfully. Let's welcome Sister Frances Liana Lagadon. Good morning po, Pastor Proby, Pastor June, resident pastors, ken kala kayo aming kakabsat. Thank you po, Pastor, for this privilege nga makapagtakder dito isang wanan nyo ken kada kayo aming kakabsat. I am your sister in the Lord, Yana Frances E. Lagadon, Junior Bible Student from HBBC Bacara.
Before accepting Christ as my personal Savior, Sunday goer naklaeng idi. Mainly for attendance, iti Sunday school ken kapumet laeng iti naganak ko. Although agat-attend nak iti church, hangko pa truly naawatan ti personal relationship ko with Christ. January 21, 2020, when I first heard about the gospel through the fellowship of Mount Love Faith, ijay balay mi. Kadwami the Sister Mary Jane iti. Kakabsat, piling ko talaga idinket sure nak iti salvation ko. Ngam later on, na-realize ko nga saan ko pa'y apulin awatan ti salvation. Intellectual faith lang gayam iti ti inubrak. As time goes by, agyamanak iti apo, na ipatalkan ni Ma'am Relin iti ministry, isuna iti nangituloy nangan anus kanyak tapno maipalawag kanyak ti pudno a doktrina ti salvation ken dumakkel ti panakaawat ko iti sao ti Dios. Since then, God has changed my life in many ways. He has helped me make better decisions, grow spiritually, and desire to know Him more through His Word. Although there are still challenges, I have seen God's faithfulness in my life. Thank you po, Pastor Fubi. Ididimawat na po keng kapastor for advice about what course I should take. Na-mention mo po, Pastor Idi, nga hamo i-recommend nga ag-nursing nak because it would require a lot of time and commitment. Ken mabalin nga maidayonak iti apo. Thank you po, Pastor, for the encouragement nga dapat i-consider ko ti ag Bible School. Through that, the Lord started working in my heart and giving me a desire to study His Word more deeply. I am thankful also for the encouragement and guidance ti kakabsat, especially po kini Ma'am Relin. Her patience, prayers, and effort in discipling me have greatly impact my life. Ure ada dagiti times nga hangko kayat sumango kanya na, especially idi naglaylunak iti ministry, haan suna na awanam ng nama. She continued to encourage me and help me grow in my faith. Agyaman nak iti pamilya, ti pamalubos dakin iti saan, nga pananggawit kanyak, agyaman nak met kalagiti antik, mamis, ken titok, nga iti full support da kanyak. Ken maragsakan nak met iti dagiti kasin ko, ken kaanakak nga kadwak nga agbasa iti Bible College ken agserbi iti apo. I believe that entering the Bible school will help me grow not merely spiritually, but also mentally and personally. More than gaining knowledge, I desire to know the Lord better, be grounded in His Word, and be prepared for whatever ministry He has for me in the future. I commit to keep pressing on through challenges, struggles, and discouragement by the grace of God, for I trust that He will guide me according to His will. Agyaman ako, Pastor Fubi, for Pastor June, Ma'am Cora, Ma'am Kay, ken amin nga teachers mi ti Bible School, ti ayat yu kanyami, ken ti panangisuryo kada kami, kadagiti dapat nga ubraen mi. Continue to pray for us, kakabsat, nga apat patuloy kami kuma nga agserbi ti Apo. Once again po, Pastor Fubi, thank you so much po. To God be all the glory. Amen and amen. Maraming salamat po, Sister Liana. Grabe, ayan, nagpintas, dungag kakabsat, aglalo iti nakisaritaan ti Apo kadagiti students iti Osana Baptist College. This time naman po, makakapakinig po tayo ng isang special number from the kids choir as they sing ABC song. The message of salvation is simple enough for every child to understand, yet powerful enough to change every life. God invites us to believe in His Son and receive the gift of eternal life. May every heart rejoice in the wonderful truth of the gospel.
Let's all stand and let's sing that song, Nothing But the Blood of Jesus. All together now. What can wash away what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon, this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing is nothing but the blood. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone. Nothing but the blood of Jesus. Not a good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, agyaman kami apo, iti protection mo, ken preservation, ngin kanyami, O Lord. Taure, adda iti bagyong umay kanyami apo, ket nasaranta kami, ita nga umayag day dayaw kanyam. Pagyamanan mi apo, tadda kami iti balay mo, nga umayag day dayaw, agadal ti sa asaom, kasapay apo, umay mi iyeg, dagiti pagyaman. Pagyamanan mi pay apo, iti provision mo, marik nami apo no kasanong isabet dagiti pagkasapulan mi ken anyaman apo nga pagkurangan mi. Ket ita kanito O Lord, umay mi ited dagito nga sagsagot, tithes, offerings apo ken commitments mi. Ket sapi ko maapo tanan anay nga nakasagana ti puso mi apo nga mangted. Kasapay apo patuloy mo nga isabet pay apo ited dagiti pagsapulan mi ken anyaman apo nga pagkurangan mi apo. Kaya diti kanito, sabi ko maapo tamaragsakan ka dagitoy nga ited mi apo. Kaya diti apo ti dawaten mi, tinagan ni Apo Jesus. Amen.
bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. These words reminds us of Christ's compassion for those who are still lost. Let us be faithful in sharing the gospel and leading others to the Savior while there is still time. Heart is the shepherd's voice I hear, out in the desert dark and clear, calling the sheep who've gone astray, far from the shepherd's fold away. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Who'll go and help the shepherd kind, helping the wandering ones to find. Who'll bring the lost ones to the fold, where they'll be sheltered from the cold. Out in the desert, hear their cry. Out on the mountains, wild and high. Heart is the Savior speaks to thee. Go find the sheep wherever they be. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring the wandering ones to Jesus. Thank you so much, Junior Choir. Bring the wandering ones to Jesus, for He is the light of the world. Let's all stand and let's sing that song. The light of the world is Jesus. All together now. The whole world was lost in the darkness of sin. The light of the world is Jesus. Like sunshine at noonday, His glory shone in. The light of the world is Jesus. Come to the light, 'tis shining for thee. Sweetly the light has dawned upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus. No darkness have we who in Jesus abide. The light of the world is Jesus. We walk in the light when we follow our guide. The light of the world is Jesus. Come to the light, 'tis shining for thee. Sweetly the light has dawned upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus. Ye dwellers in darkness with sin-blinded eyes, the light of the world is Jesus. Go wash at His bidding and light will arise. The light of the world, come to the light, 'tis shining for thee. Sweetly the light has dawned upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus. You may be seated, please, as we listen to the HBBC Choir. Through the saving grace of Jesus Christ, we have become part of one family, united in His love. What a joy it is to worship, serve, and grow together as brothers and sisters in the Lord. Let's be glad,
unified in pointing others to Him. Thank you so much, HBBC Choir. Let's sing one more song. I'm so glad that I'm a part of the family of God. We love the thrill when we feel that God's wonderful people are joining together as one. All together now. I love the thrill that I
I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see, amen, the faces praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Now it can be just anywhere. Two or three are gathered there, that the Spirit of the Lord will be there too. Amen. There's no fellowship so sweet, there's no thrill that can compete with the thrill I feel whenever God's children meet. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill, amen, together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. And on that great reunion day, when our Lord says, "Come away," and the saints from every land stream through the gate, joining loved ones round the throne, at last we all be gathered home. That will be the greatest thrill we've ever known. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Amen. Are you happy na yung katabi natin ay isang God's wonderful people, isang napakaganda at napakagwapong member ng HBBC. Amen. Remain standing as we welcome the resident pastor of Hosanna Bible Baptist Church, Pasug in Ilocos Norte. Let us welcome to the pulpit, Pastor Ver Sabaya. Amen and amen. Praise the Lord. All right, so you may please be seated for a while. Again, for this morning, I just want to express my gratitude first and foremost to my Savior for saving me and for putting me into the ministry. I just don't know if I was not saved and I was not in the ministry, I don't know what kind of life I have right now. Considering the life that I have in the past, a son who was a fruit of a broken family, all right, ket awan iti guidance na, awan iti mangiturong iti biag na, gapo na nga rod ta awan iti nagbalin nga timon iti biag na nga babaen iti naganak na. But I praise God, that was January 5, 1997 when the Lord found me. And since then, until now, ket ti Apo baban iti parabor na ket adak pailang iti ministry. And aside from the grace of God, I could attribute what I am right now kadagiti inaramat iti Apo, iti biag ko,
umuna ket detoy patriarch tayo kakabsat, nga honestly speaking, nagbalin nga dakkel nga instrumento, iti biyag na ken inspirasyon, iti biyag na iti panagserbi, ken panangsurot iti pagayatan iti Apo. And thank you so much for that, Pastor June. Iti leadership, though I know every one of us knows it's a strong leadership, but you know what? That's what we need. All right? A strong family, a strong personality, and a stubborn personality needs a strong leadership. And as I always say, antay nga kabutbutang tinaistrikto nga panangiturong ken na panangidalan, taday tagat napintas iti panakaibungan na wenno panakaiplastar na. And kastama titinging ungutan ng asawa. Thank you, Ma'am Cora, for always becoming an epitome of humility. Panangisorum kanyak iti panagsori. One. Kat dakkel nga nasursurok deta, idiadak pelat lasam. Kat agsori kalatan ukwa kang Pastor John kunana. Kat deta iti maysa nga nagbalin nga panag nga aging ganay itata kat araramideg pailaan. Kat di pa nagsori kat awan ti mapukaw keng ka. No di kat di adupay ti masursurom. Kan ito'y senior pastor tayo for always patiently, excellently mentoring me in the ministry. Kat package kakabsat. Ito'y nga pamilya kan digito'y nga adadipan iti Apo. Kan digito'y kanayon nga panangi paspasubo na kanyak. The word panangi paspasubo ket amok nga dayta ket pagsayaatak ken pagimbagak. Kanayon na nga ibagbaga kanyak, do not limit your capacity considering the ministry that the Lord entrusted to you. Don't just only limit. Kundi ket you dapat ket agbasa ka, improve yourself. And the way you talk to people, the way you preach, you have to improve yourself. Kat nakadakdakkel nga ba nagkakabsat? Kat di kanayon nga ibagbaga nga amungalim limitaran, tahan laeng church, iti kasarsaritam, no di even outside the church. Kat agpaysula unay kakabsat. Kat nakadado digiti banag nga nasursurok ken kuana, ken aging ganay itata, masursurok pay laeng ken kuana. Digito'y nga pribilegyo nga panangirepresent kang kuana behind this pulpit, ministering to God's people, kat digito'y katdakkel nga banag nga mangmuli kanyak kagabsat. So nga, thank you so much, Pastor John, Pastor Proby, for your lives. And kastamat kada kayo amin kagabsat, I know that you are also praying for us, and your prayers, encouragement, kadakkel nga banag nga mangipush kanyak personally nag-improve pay iti panagministeryo kadagiti tattao ni Apo Diyos. Amen? And we are also blessed this morning that we have our first time visitor in our midst. We have Ma'am Ruthlyn and at the same time Ma'am Francesca Eunice in our midst. Okay? From Barangay 39, Pasyukan, Batara, Ilocos Norte. Amen. Welcome to Hosanna Bible Baptist Church. On behalf of our senior pastor, we welcome you all. Kan uray pa'y kadagiti daduma nga congregation tayo and outreaches tayo. If we have our first-time visitors, we welcome you on our service here at Hosanna Bible Baptist Church. Why not let's all stand up? And let's grab our Bible, tumakdar tayo amin kakabsat. Ket makipaglukip kayo kanyak, ijay 1 Corinthians chapter 12. We thank God for this opportunity that the Lord has given us once again, not only to fellowship, but to study His Word. 1 Corinthians chapter 12, in your Bible, that is in page 1292. Okay? If you have found it, say amen. All right.
Tayin po natin yung mga iba. They are still locating it. 1 Corinthians chapter 12. I'll start reading verse 12. Just follow me with your eyes. At habang binabasa po natin, you try to meditate it. Okay? In your heart. 1 Corinthians chapter 12, starting from verse 12, kasto iti kunana. Takas iti bagi maysa, ngem adu, dagiti kamkaming na. Ket isuamin dagiti kamkaming dayta abagi, idintu nga aduda, maysada abagi, kastamet ni Kristo. Tagapo iti maysa nga espiritu datayo amin na bautisaran tayo iti maysa abagi, uray Hudyo wenno hentil tayo. Uray adipen wenno agwayawaya, ket datayo amin napainom tayo iti maysa nga espiritu. Tatibagi saan nga maysa akameng, no diket adu. Verse 15, no kunana tisaka, gapu ta sa anak nga ima, sa anak akanayon tibagi, saan nga rud daytoy akanayon tibagi, ket no kuna ento tilapayag, gapu ta sa anak amata, sa anak akanayon tibagi, saan nga rud daytoy akanayon tibagi, no ti amin na bagi ken mata kuma, sa dinno kuma ti ayan ti pagdengeg, no amin na bagi ket lapayag kuma, sa dinno kuma ti ayan iti pagangot. Ngem ita ti Diyos insaad na titunggal maysa akamkameng iti bagi, akas iti kinayat na. Nung arod no isuda ket maysa kuma akameng, sa dinno kuma ti ayan ti bagi. Ngem iti dagiti kamkameng ket aduda, ngem maysa ti bagi. Verse 21, ket saan amabalin iti mata asawen na iti ima, awan pakasapulak ken ka, saan met ako na enti ulo kadagiti saka, awan pakasapulak ken ka, saan anang nangruna ket di dagijay kamkameng tibagi, apagarupen nga nakapuy unay, a kasapulanda. Ket dagijay kamkameng tibagi, pagarupen tayo nga nakurang itiwaya dayaw da, dagitoy ket ad-addapay kuma nga ipadaydayaw tayo unay. Ket dagiti kamkameng tayo analaad ad-adda iti panaka tarimaanda. Idintua dagiti kamkameng analibnos awan ti pakasapulanda, ngem ti Diyos inurnos na ti bagi nga inikkan na iti dakdakkel adayaw dayjay kamkameng ngagkurang. Tapno awan kuma ti panagsisina iti bagi, no diket dagiti kamkameng agsisin nakita kuma iti maysa ken maysa, ket no agsagaba iti maysa akameng, amin na kamkameng agsagaba da kuma a mairaman ken kuana. Ket no ti maysa akameng mapadayawan, ket digiti isu amin na kamkameng makipagragsak da kuma ken kuana. Verse 27, da kayo ngarud itan iti bagi ni Kristo, ket tunggal maysa kada kayo iti kamkameng na. Kararag tayo, naindakla na Diyos, agyaman kami apo kadagitoy apo, bersikulo apo, ngayon kami binasa nga sasaong. Dito'y nga nakita mi apo Diyos, iti maysa nga bagi, ngem adwan apo ti kamkameng, nga naiyarig apo iti iglesia, maysa apo, ngem adwan iti kamkameng. Ket kada kamkameng apo Diyos, ket adda, iti naisang sangayan nga usar, ket sapay kadi apo, tadagitoy nga usar, nga nakaiyataday, akas kameng apo iti bagi, maaramid kuma, mausar kuma apo Diyos, akas panakausar na. Dawatek kadi apo, nga bendisyonam, deto nga mensahe, ngayon saganam apo itat nga bigat, tulungam, dagiti amin nga agdengeg, sikay ti mangted ti panakaawat, ken parabor, nga maaddaan iti ayat ken tured, nga mga ramid apo Diyos, dagiti dapat nga rubeng, nga maaramid apo, manipod apo, kadagitoy nga saom. Tulungan mo ti adipon mo, sikat pangitaklinak apo, dayto nga aramid, kat maminsan pa ilingad na kiti krus mo, agsao ka apo Diyos, babayan ka dagiti bibig ko apo, kat dagitoy apo itinakdawaten ken kararag, may kapo itinagan niya po ming Jesus. Amen and amen. You may please be seated. Thank you very much. Well, this morning, kat may samanen nga naindaklan ngal daw, tapno ni tikasta, datayo kat mapalagipan, datayo kat makasursuro, datayo kat no addaman iti panakatubngar, babaen iti sao ti apo,
kat matagiban kuma ti kinapakumbaba, ken nananay nga teachable spirit tayo, tapno mas adadda tayo pay, nga agbanag, ken agbalin pay, nga nananay, nga makayayo, ken nabungbunga pay, para iti Apo. Dito'y nga nakita tayo, iti imbagana, tinasantua na surat, ni Apostol Pablo, insuro na, kadagiti na mati jay Korinto, nga ito'y nga inladawan na, iti maysa nga iglesia, iti maysa nga church, akas maysa nga bagi, nga maysa nga makita tayo, ngam na duma-duma iti paset na, kat kada paset na, kat adda iti nayataday nga usar na. Kat dito'y nga makita tayo kakabsat, ngahan nga mabalin nga ibagati maysa nga paset dayta nga bagi, ngahan na nga kasapulan, dayta maysa nga paset dayta nga bagi. Kat san namat nga mabalin nga makita tayo ditoy, ngano nasaktan dayta maysa nga paset ti bagi, kat haan nga masaktan iti si bubukal nga bagi. Kat dito'y nga makita tayo, nga dagito'y na duma-duma nga paset daytoy nga bagi, kat nakapinpintas nga buya, kat nakaragragsak nga marikna tayo, ngano dagitoy kat madaan ti panagtitinnonos. They supplement, they complement with each other that will bring kinananay nga napintas nga pakasalunatan, pagkapapigsaan ti sibubukal nga bagi kat nagpintas nga buya kakabsat. Ngano daytoy buksit kat aggarudogod, kat daytoy saka agturong inta kusina, kat daytoy mata kumita kadagiti mabalin nga maluto, kat daytoy ima rugyanan na nga mapanagala kadagiti pagluto, kat ijay nga irugina iti mangistimar kan mangisagana dagiti maluto, kat inton naluton daytoy bibig kan daytoy ngiwat, kat agungap kat dagiti ngipen kan dagitoy panga agngalngal kat ti karubukob agtilmon, kat ijay nga dayjay buksit agpayso nga isut imuna nga agkasapulan, ngam iti kanito nga panakipagmaymaysa dagiti dadduma nga paset kedayta nga bagi, halaeng nga nananay nga naibsan jay panakabisin jay buksit no diket di isut nang ted iti salunat kiret ken pigsa iti si bubukal nga bagi iti maysa nga tao. Kastamet iti maysa nga iglesia, iti maysa nga church, nga kaskunana tinasantuan nga surat, adu iti kamkameng na, adu iti miyembro, na duma-duma nga kasasaad ti panagbiag, na duma-duma nga estado ti panagbiag, na duma-duma nga pakasuutan problema, nga sangsangwen ti panagbiag. Ngam no ammuda dagiti akam da iti panagbiag, no ammuda dagiti rebengenda iti panagbiag, akas maysa nga kameng kidayto nga iglesia, laksid kadagiti responsibilidad, dadagsen, ken pakayatyatan iti pamati, gas adaddapay nga panang panunot da, dagiti akam da, kidayto nga iglesia, kat aramiden da iti amin nga kabailan da, pigsada, puso da, ayat da, ken biag da, iso da ita timangted, iti tibker, ken salunat, iti si bubukal nga iglesia. That is the reason why this morning, it is my great privilege and blessing to share to you on the topic, becoming an asset to the global ministry of Hosanna Bible Baptist Church. Becoming an asset. And I believe with all my heart, it is God's will nga daytoy HBBC kat deto yan iti turungan na, deto yan iti papanan na kakabsat. The Lord has called every believer and every member to be more than just a spectator. Namnamaen iti Diyos, kantarigagay iti Diyos, nga dagiti amin nga namati, amin nga miyembro, kat saan dalaeng nga adda dita, nga agbuybuya, no kasano ti panagtrabaho, iti apo, iti biyag, iti iglesia na. God has called us, members and believers, to be faithful servants, committed disciples, effective partners in the ministry of the HBBC under the leadership of our senior pastor. As the ministry of HBBC reaches beyond local communities to impact lives around the world, each member has an important role to play. As we can see and as we can observe, daytoy trabaho iti apo iti HBBC, our senior pastor,
most of the time travels abroad outside the church for a purpose. And again, for that purpose is for the proclamation of the gospel of the Lord Jesus Christ, building up believers, encouraging and strengthening pastors, tapno iti kasta, dagiti banag, nga kanayon tayo nga mangmagag, nga ibagbagay iti pastor tayo, dagiti banag, nga aramidan iti apo iti HBBC, ket kayat met tarigagay ken kararagmet iti pastor tayo, nga maiburay met kadagiti sabsabaling nga tattao. Ket nakapinpintas kakabsat DJ vision iti pastor tayo, nga haan man nga kankanayon, nga mapantayo, magapagsulwining, kadagiti na duma-duma nga lugar, ngam babaen kidetoy church strengthening tour, kapap mapan kadagiti na duma-duma nga probinsya, nga ukunen na dagiti tapapastor, kat mapabilag, ma-encourage, ma-edify, ma-educate da, iti sao iti apo kakabsat, kat dagito iti aramaten iti apo nga instrumento, so that in their respective areas, municipalities, provinces, the Lord might use them to proclaim the gospel to people. And at the same time, to train their people to do the same, to be a soul winner, and at the same time, to be a disciple. That's the rule of our senior pastor. One of his many rules, one of his many duties, may salaang daytoy kakabsat. Ngarod no iti pastor tayo, kat ito'y nga makita tayo, no kasano iti panangaramid na iti akam nakakabsat, hantay ko mga rudmet ipalubos nga ti HBBC, bagi ti HBBC kat mabaybayan, that is just but proper, that every member of the church, every member of our congregation, our outreaches must also play their important role in their respective congregation and outreaches. Being an asset to God's ministry is not only determined by our position, our talents, our resources alone. It begins with a heart that is fully surrendered to Christ, willingly obey His word, serve with humility, and faithfully using the gifts that the Lord has entrusted into our care, and fully convicted to live in accordance to the principle of the Word of God for His honor and glory. So dito nga makita tayo, nga numan pa'y adda daytoy nga bagi, adda dagiti banag nga naipatalag kada tayo, ngam awam met iti aramiden tayo, saan tayo met nga aramiden, awam met ti panagtulnog tayo, awan met iti buo nga panangisuko tayo, iti anyaman nga adda kada tayo, kaniya po tayo ng Jesucristo, awan kada tayo, iti panagserbi nga buyugan, iti kinapumbaba, kan kinaragsak, kan dagiti talento, kan sagsagot iti Diyos, kat sabali met ti pangararamatan tayo, awan serserbi na deto'y kakabsat. Isu nga ti maysa nga makita tayo ditoy, dapat you must be fully convinced and convicted with the Word of God, nga anyaman nga addakeng ka, dayta ket naggapo iti apo, ken para laeng kuma, kang runaan na iti apo. I repeat, we must be fully convicted with the Word of God, that whatever you have, wherever you are, that is all from God, and it must be for God the most. Nuhan tayo nga maawatan, daytoy kakabsat nga kinapudno, kat san tayo nga konbiktado, daytoy nga kinapudno, nga anyaman nga dakeng ka, kat para ti apo, gapo iti apo, kan para laeng kang runaan na iti apo, hantay tupulos nga agbalin nga napintas, kan mapangnamnamaan nga asset iti ministry iti HBBC. Anyaman nga talento ti addakeng ka, anyaman nga talunggading ti addakeng ka, anyaman nga posisyon ti addakeng ka, anyaman nga influensya ti addakeng ka, san mo kad ko mga imot iti apo, taday tagat naggapuken kwa na,
ket dayta ket para laeng kuma kang runaan na kenkwana. We have our job. We have our businesses. Praise God for that. But listen to me carefully. The main goal why you have all these things, the main goal why God put you there is because just for His honor and glory. When every member faithfully contributes, the church becomes stronger, the gospel reaches more people, and God's kingdom continues to grow. My point for this message this morning is that in order for us to see ourselves and us evaluate ourselves, how can I become a greater blessing to God's Word? How I can become an asset to the ministry of HBBC and not to be a liability. Secondly, how can my life, my gifts, my service help advance the global ministry of my church, the Hosanna Bible Baptist Church? Ngay jay kumapanunot tayo kagabsat, kat makita tayo kumadje pakabuklan, iti agdama nga kasasaaden, iti HBBC. Kat sapay taday ito'y nga lesson, kat saan nalaeng kuma nga i-instill inti puso tayo, saan nalaeng kuma nga karitan iti pamati tayo, no kasano tayo nga agbalin nga blessing, kan asset iti ministry iti HBBC, no di kasano nga tibiyag tayo, dagiti sagot, kan talento, ngayon patalag ti Apo kada tayo, kan no kasano nga ti panagserbi tayo, kan ni Apo Diyos, kat makatulong itinananay nga panakapalawa, panakapadakkel, kan panakapabilag iti ministry iti HBBC. Umunaman pa iti amin, kitantay man, no anyat kayat nga sawan deto'y asset. Alright? Because as we go on further, we cannot really understand the message, the content of the message, if in the first place, we do not know what does the word asset mean. An asset is a person or thing, tao wano banag, tao wano dagiti banag nga adakeng ka, that is valuable. So I could say that your life is valuable. Ibagaman ta kaabay mo, napatag tabiyag mo. And then follow-up question, ammumot lang nga ipatag tabiyag mo. No ti biyag mo kat napatag, dapat masursuro tayo nga rod nga ipatag ti biyag tayo. An asset is a person or thing that is valuable or useful because it contributes positively to a goal or organization. Take note, what makes it an asset? It contributes positively. When it becomes negatively, you are no longer an asset, you become a liability. When referring to a person, because an asset is a person, when we refer to a person, an asset is someone who has the qualities, skills, or characteristics that make them especially valuable. Kaya kung ikaw ay may mga tao na mayroong yung mga bagay na ito, asset mo yan. Kaya anong nangyayari? Hindi mo yan binibitawan. Han mo nga palubusan. Han mo nga detay, talaga nga detay, ikip mo isuna kasi asset isunat na kumpanyam. Asset isunat na negosyom. Oo, amen? Oh. That's the reason why in the spiritual economy of the church, an asset is not primarily money, property, or influence, but it is anything or anyone that contributes to the church mission of glorifying God, proclaiming the gospel, making disciples, building up the body of believers.
So if you know and if you can see yourself under these things, you are contributing to the church mission of glorifying God. You are there joyfully proclaiming the gospel. You are there making disciples. You are there building up the body of believers. Then you become an asset of the church. Now, these are in relation to those individual. What about when we say the characteristics of this individual that make them as an asset in the church? This individual, these members, or these believers who are asset in the church must be found these following qualities or virtues. An asset must be a faithful believer who live out their faith and serve others. An asset must be exercising his spiritual gift, teaching, encouragement, leadership, mercy, hospitality, wisdom, which are given for the benefit of the whole church. And also, we have this an asset who possess the grace of God and always working under the influence of the Holy Spirit that will empower them for the church life and for doing their respective ministry. An asset always consult the Bible, the Word of God, for his teaching, for his correction, and for his equipping. Wala siyang ibang bagay kung saan kinukonsulta ang kanyang buhay kung hindi ang salita ng Diyos. An asset always promote love, unity, and holiness that will strengthen the witness and the testimony of the church. And always an asset depend on prayer that wherein he expresses his dependence on God that will support the ministry that was entrusted to him. So dito nga makita tayo kagabsat kang gagayam, nga timaysa nga asset in the spiritual economy of the Hosanna Bible Baptist Church is a member, alright, that has the gift, the resources, or the ministry that faithfully advance God's mission and builds up the body of Christ systematically and excellently executed under the leadership of the senior pastor in accordance to God's will and God's way. So no kitain tayo kagabsat before our senior pastor left for Nueva Ecija for his church strengthening trip or tour. Dito nga makita tayo nga miniting na. Dito'y key people, area leaders, and everything. Kat dito nga makita tayo kakabsat, DJ sense of stewardship nga day ti pastor tayo. Nga numan pa'y pumanaw isuna, kat aramiden na, dagiti banag, may isa ka dagiti banag, wano sumagmamano nga banag, nga nangawagan ni Apo Diyos iti panagbiag na, hinis to see to it, nga jay panawan na, nga trabaho iti Apo, kat saan nga mabaybayan. And thank God, bless God, that through His teaching from the Bible, the principles that He is teaching to us, nagyaman tayo ta adda dagiti miyembro nga talagamet nga adda ti dakkel nga puso da iti Apo ken iti ministry nga willing nga agparamat ken Apo Dios. Ket nakadakdakkel nga bangar ken ragsak iti adipon iti Apo nga numan pa'y awan isuna kadagiti respective churches, outreaches, congregation tayo, he knows and he is confident that once in their life, they were taught by him, they were mentored by him, and he is expectant with God, to God, and to these things nga nainsuro kada tayo, nga nukasano na tayo nga insuro, kat isumat iti mabalin tayo, nga pagbiyagan ken panagbehave kadagiti na duma-duma nga ministry nga yan tayo kakabsat.
makita yu kakabsat no kasano ti panangipatag ti pastor tayo ti trabaho ti HBBC. Haalaeng nga detay, mapan iti maysa nga lugar kat aramiden na, kat mabaybayan na di maysa. Saan kakabsat? The last day na kakabsat, if I'm not mistaken, that was Friday or Thursday, manu kakabsat, nga message ti insagana na. Kinasarita na kami nga pastor and his staff, and then after that, the Bible College student, and after that, the GTK leaders tayo. Can you imagine that whole day? Tapos kinabigatan na, ag-drive manen kakabsat. Ngam dito'y nga makita tayo, nga ti adipan iti Apo, kan ti pastor tayo, makita tayo no kasano, iti panangikanawa na, panangsakit na, kan panangkita na, nga dapat ti trabaho iti Apo, kat napantas, iti panakaiwanwan na. Ngarod, no ti pastor tayo, kat idjay, nga inikan na tayo, iti makunkuna nga panagtalek, nga agbalin nga extension arm na, agbalin nga mangirepresenta keng kuana kadagiti ministries nga inpatalik ti Apo kada tayo, sapay kumata aramiden tayo met amin nga kabailan tayo kakabsat. And may we become an asset, one, iti HBBC. So in order to become a productive asset in the church, let us consider the following. Number one, no kayat tayo nga agbalin tayo nga effective asset, iti ministry, iti Hosanna Bible Baptist Church, whatever the congregation you belong, outreaches you belong, number one, you need to become spiritually healthy before becoming spiritually useful. Agpasalunat tayo kakabsat. Nukunak nga agpasalunat tayo, I'm not only talking physically, but above all, spiritually. Oh. Dapat kat ito'y, han mo nga baybayan, balanse, alright? Nasalunat tayo tinay spirituan, nasalunat tayo met uray pa itinayin pisikalan. Ngam kang runaan na kuma nga pagpasalunatan tayo, itinay spirituan. Kunana itinasantuan na surat, John chapter 15, verses 4 and 5. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Uray kasanot ayat tayo kakabsat, nga agserbi ti Apo kanagbalin nga asset iti church, no awan met kada tayo, iti nasalunat nga na espirituan nga kapanunutan, na espirituan nga rikna, na espirituan nga panagbiag, uray kasanot kinapigsam physically, uray no kasanot kinasalunat mo spiritually, no di spiritual nga salunat mo, kat saan nga napintas, awan tulat at mamaayan na, dagiti banag nga aramiden tayo kakabsat. Isu nga umuna iti amin, if we want to become a blessing, if we want to become an asset, if we want to become an effective, useful, fruitful extension arm of our senior pastor in executing the ministries that was entrusted to us, we need to see to it that we must first become spiritual healthy. Kasanot pa nagbalinte nga nasalunat, dapat agad nakakonekta tayo ti Apo. Agtalinad tayo ti Apo. We must learn to abide in Christ. We are called to remain in a close personal relationship with Jesus. Our spiritual life and growth depend on staying connected with Him. Kanayon nga bagbagay ti senior pastor tayo, we must not only motivated in serving God, but we must be convicted in serving God. Because when we are just only relying on our motivation after the preaching, after the conference, after the camp, 1 week after that, wala na. But when you are convicted with the Word of God, you have seen the truth in the Bible. You have believed that the Bible is the Word of God.
uray kasanot kinarigat na, uray no kasanot ti karit nga makitam, uray no kasanot kaado, dagiti responsibilidad nga naikawusken ka. But if your personal relationship with God, if your personal connection with God, kat konbiktado ka, nga no awan ka iti Apo, kat saan ka nga agdependar iti Apo, awan maaramidam. Adun iti nakita nga nadadael nga ti pagdependaran da jay talento nga adda kadakwada. Ti pagdependaran da jay sirib nga adda kadakwada. Nalaing nga kumanta, nalaing nga agtukar, nalaing nga mangisuro, nalaing nga makisao ti tao, nalaing nga mangidalan, they depend on their ability and their capacity, but their personal relationship and connection with God is very poor. Kaya nung nangyayari, nagpalpak jenaramid da, naungtanday ti pastor, na-discourage da, awanen. Why? Because they just rely with the things that they have. Their talents, their gifts, their ability. But what we need right now is we need to dig deeper, strengthen our connection and our personal relationship with God. Because I believe that if you are convicted with the Word of God, that you need to strengthen your relationship with God. And if you know that you are loving God, as what the Bible says, we need to love God with all our heart, with all our soul, with all our might, our strength. Uray no kasano ti kaado ti trabaho tayo, uray no kasano ti kaado dagiti banag nga responsibilidad nga naipatalik nga naipabaklay kanya tayo, kas may sa nga ama, kas may sa nga ina, kas may sa nga trabaho, kas may sa nga estudyante. I believe we can become still an asset to the HBBC because we are fully convicted with the Word of God that in our service to Him, we are commanded to love Him with all our heart, with all our life, with all our might. That's why I cannot find any reason, any excuses that we cannot serve God. That's the reason why I cannot find any reason, any excuses that we cannot involve in the ministry of our church. The question is, are you just motivated in serving God, or you are fully convicted that being a child of God, you must serve Him. You must love Him with all your heart, with all your soul, and with all your might. Not only abiding in Christ, but depending on Christ for fruitfulness. Just as a branch cannot produce fruit apart from the vine, we cannot produce lasting spiritual fruit through our own strength, because fruitfulness comes from living on Christ. Flourishes and fruitfulness always start by abiding in Christ. What do I mean? No kayat tayo ti agbalin nga nabunga, agtalinaed tayo iti Apo. Tay may sanga-sanga, no nasupak, naikat kidayay puon, awanan iti pagbabanagan na. Malaylay, agbalinlangin nga ruting, narigat pa'y nga pagtungo. Iso nga no kayat tayo ti agbalin nga nabunga, tadayay sanga, nga iso tayo, nga datayo. Dijay murdong ti sanga, day tanto iti pakakitaam ti panakaipaltuad iti sabong, nga isuntot paggapuan iti bunga. Ngam ti panagdependar ti panakaipaltuad day tanga sabong ken panakapatanor ti bunga, no dayjay sanga ket agtalinaed inti kayo. So nga datayo nga kas may sanga anak iti Dios nga datayo iti sanga, agtalinaed tayo iti Apo. Tauray no kasano iti bagyo nga mangkarit, daytoy nga sanga, daytoy nga pamati tayo, daytoy nga panagbiag tayo, daytoy nga panagserbi tayo. Uray no kasanot kapigsa dayta nga angin, maregreg, kan mapurus man amin dayta nga bulong, marurus nga addaken ka.
Mabalin nga dagita sangam nga babatit, matukol ngam laglagipem. Aging gana nga adda na batbati, nga nakakonektar kideta nga puun ti kayo, kalpasan nanto, dayta nga napigsa nga bagyo, ken angin, inot to nga agruting manen, ti baro nga bulong, ken sanga. Isu nga kakabsat, anyaman nga karit ti panagbiag, ken anyaman nga responsibilidad, nga adda kada tayo itata, malaksid, kadagiti annungan tayo akas may nga kamang iti dayto nga iglesia, haan ko mga dagitoy iti manglaped itiin tayo panagserbi iti Apo, kan panagbalin tayo nga asset nga mabalin nga makatulong iti anay nga panakapabilag, panakapadakkel, kan panakaipreserba ti salunat iti trabaho ti Apo babaen iti HBBC. We must not only abide in Christ, we must not only depend on Christ for faithful fruitfulness, but we must recognize Christ as our source of power. He is the source of our spiritual life, our strength, and our effectiveness. Those who will remain in Him will in His time bear much fruit, while apart from Him, we can accomplish nothing of eternal value. Pastor, hamu-ammo no kasano itinananay nga kasasaad ko ti panagbiag, single parent nak pastor, kastoy laeng iti panagbiag ko pastor, isang kahig, may isa nga sapulan, may isa nga saangan, pastor, permi nga agpalalo dagiti anak ko, nagrigat ko nga iturturong ida pastor, nagrigat ko nga awisan ida pastor. Listen to me carefully, parents, mother, father, single parent, if you are in this stage, remember, God will not leave you nor forsake you. One of the most powerful verse in the Bible, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Nangig tayo tayo may isang estudyante ko na agyaman na kininanang ko, anak nga binaybayan, ngayon turong iti church. You know what? Amin nga banag ada pagpatenggan. I believe that. Amin na banag ada pagpatenggan. Don't just give up. Hankalaeng nga give up. Kasi dumteng tulat ta ti aldaw nga naituding nga plinano ti Apo para iti may isang tao. That's why when you feel you are powerless, just go to God. And always remember that you can do all things through Christ who strengthens you. The church's greatest asset is not merely members, volunteers, and workers, but the church's greatest asset are those who are spiritually mature disciples. Are you one of them? I believe if you are one of them, if you are a disciple of Christ, you will not look on the hardship. You always see the opportunity and the joy in serving God. Not only an asset needs to become spiritually healthy before becoming spiritually useful. An HBBC asset must also need to execute faithfully their God-given gifts. Execute faithfully your God-given gifts. How you will going to execute faithfully your God-given gifts? You need to discover your God-given gift. You need to develop your God-given gift, and then you need to deploy your God-given gift. Discovering your God-given gift. Napintas, sumursurot kayo kadagiti area. Amen? Aging gana nga, habang nga sumursurot ka, kan may involve ka kadagiti area, at dan tulat ta, DJ, nan anay nga pakisaritaan ti Apo keng ka. You will never feel the burden. You will never see the burden if in the first place you will not allow yourself to be in that place, to be involved. Numakitam dagitay agisursuro ti ubing, numakitam dagitay agibunbunong ti gospel tracts,
Mangisarsarita, may panggap ka ni Kristo, at this disciple. And that's the reason why every Sunday we have our weekly report and updates. And I know, and it's my prayer, that through these updates, the Lord will little by little working in our heart. At tatanungin natin sa sarili natin, tatanungin natin ang Panginoon, Apo, yan nati kayat mo, Apo Diyos, nga mabalin mo't Apo nga pakain bulbak. Kunati Apo, umuna, ingka sumurot. Umuna, iyaksaw mo, tasakam. Manipod ka dagiti comfort zone mo. Tumakder ka, bumangon ka. Panawam tapagadaam, panawam taindayon mo, panawam no anyaman dagiti banag nga tubang, nga ti aldaw, ti domingo, ti malam, rumwar kayo amin, kating kayo agaw treats, ingka sumurot. Kat di jay to, ti pakisarita akeng ka. Just try it. Well, praise God, as I look at the pictures, nakadado ti makitkitak dita nga busy people, busy members, but they can still find time. They still give time to serve God. Praise God! Keep on going! And I believe with all my heart, that's the place where you discover your God-given gifts. And after you have discovered your God-given gifts, you start developing them. Dati-dati among tag-gitara katila dagit gitaraan. Nung isilang ka sa mundong ito. Now, you have developed it into spiritual music. Nag-umpisa ka sa pagtutugtog sa mga bata. Basit saka, basit ima, basit ping-ping. Develop! Amen? Jak ammo, hamoy bagbaga nga di mo ammo, aginggang hamo pa'y nga pinadas. Padasam. And when the Lord bless you, you have discovered and you have developed your God-given gifts, wag mong sarilinin. You have to deploy them. Share them. How you will going to deploy that? By showing up, serving consistently. Panginoon, thank you for this gift. Panginoon, thank you for allowing me to discover my gift, for helping me develop my gift. Now, Lord, help me now to deploy by showing up, serving consistently. No nariknam matten kabsat tiragsak, nagserbi ti Apo, kan mangited dagitoy nga sagot ti Diyos ken ka, talento ken talunggading, hamo kuman nga isarsardeng, tauray no kasano, dagiti panubok, awan ti rason nga agsardeng ka, tadayta ket para ti Apo. Iso nga Sunday afternoon, we have our outreaches, show up! Sunday afternoon is not time to sleep. Sunday afternoon is not time going to SM. Sunday afternoon is not the time going to Robinson. Sunday afternoon is not the time meeting up your date. But Sunday afternoon is for winning souls, building up believers through our outreaches. Amen kay nga amen. Awang kay tumantumalaman. Awan sar-sarbina, tapanangururat mo, nga gay amen. Awang kantumantum malaman, awang manan. Ang kaya unget kakabsat, kas may isa nga adipon ti Apo, handa kay nga kagura, daytoy nga panag sa umi kakabsat, ket talaga nga mangriing kanya tayo. Nga maamu yung amin, narigat mo nga riingan tay siririing. Kaya't na nga sawan, narigat mo ngayon courage, tay talaga nga awan ti puso na ti Apo. Hanakmat nga judgmental kakabsat, nga ma-assess mo matket. Di nga may, no agay ayat ka, uray kasanot ka adayuna, inka dumanon, uray manot arkila, ala, di nga may, da kayo nga padag kalalaki.
Uray no, di nakasangsangwan ni nagbalin nga katugangam kat inkalata. At han na nga kayat para ka ni bagat mo. Ngam irupir mo latta eh. Nakad adayo. Talang panunot mo kat agsanod ka kuman eh. Ngam gapu na tayo ayatem. Innak, unam. Deto'y kat para ti Apo. Uwan. Katuray man lang, de pa nagpakitam kuma. Kat nuray man awampay ti pakain bulbam kat je presensyam kat nagdakkal nga encouragement. Oh. Amen? Oh. No daduma, anusan nyo kadlatat mapahanin, brother, sister ta, siyak tulatat agpemerianda. Ingkalat ta, itugot mo ta merienda. Apay makasulwining tapansit. Alagat hangkumot tagibasit ang tapansit. Ngam hanga di pansit ti bendisyonan ti Apo. Dayjay nang ted adag pay supasit mo. Ngam ti maysa nga pang bendisyonan ti Apo keng ka. Inta Biblia awan makitam nga bendisyonan kani Apo Diyos ti corona. Dagijay nagpamerienda. Ni awan nakauni no. Jak nga ro dagpampameriendan. Mayat latamot o da merienda na. Ngam ti point ko dito'y kakabsat. Amom no narugyanam nga minen nga kasjelat at ibagbagamon. Inton ano ka nga rod nga makasursuro kan may experience ti agsulwining. Ala, manungatawon mo nga Kristiyanon, manungatawon mo miyembron. Alahan ka mat nga i-judge. Agbilang ka, panunutem, deto isa nga pulo nga ramay ko, kompleto mo ti panagkunak, mano, kan kompleto nga tano mablagip mo ti na isulwininga mo. Let's say, isa nga pulot na sulwiningam, manot at dato'y church nga nagbaptize, manot at dato'y nga agtrabaho ti Apo. Dito yung matibak kada kayo, napatig tabiyag mo. Tabiyag mo kasapulan ti Apo. Di mo ka dimot kayat nga tabiyag mo kat usaran ti Apo tapno adupay ti biyag nga mabalbaliwan. Da kayo nga tatang nga naminsan nga mamartag ti biyag na. O, hana ka ginagnaganan, amuyo no kwano, sino kayo? One, binalbaliwan na ka ti Apo. Sigurado kayo matlang? Ang utom man takabay mo. Okay. Baka dapay lang ang uber na. Okay? O, binalbaliwan na ka ti Apo. Panunutom. Anyat klasem nga lalaki kan asawa kan ama, idi mamartag ka, alaman panunutom. Ala, adagad may intrigam ka ni bagat mo, awan. Pangintrigaam, jay tiyangge. Nagbayad, di kita utang mo nga red horse kada gin. O, saka agsapul tot na imas nga si daan iti Domingo, katad nangarot, katawa matingintrigam. O, kumusta na kita anak mo, hindi si kagap mamartag ka. O, numat maturog ka, agad karit-karitin, daga ata maturog ka. O, sula nang makaturod nga, kumarit kang ka, numat maturog ka. O, pag ang angawan da ka, handa ka dengdenggen. Ngam praise God, binalbaliwan na ka ti Apo. Nasursuro ni bagat mo nga agsubmitar kang ka. Nasursuro dagiti anak mo agrespeto kang ka. Babaen ti panang balbaliw ti Apo kang kababan ti sa una. Di mo ka di kayat mo takastat mapasamak pa'y kaning kumpadrem. Ana ubram nga road. O, kastamat ka dagito'y asawa nga babae, kada kayo nga anak, awan, digito yung anak tatan, baliw-baliw dungan. Magkapabless, digito yung people, digito yung digito Bible School student, barang nga dagbalbaliw. Barang nga tayo sinsinan lang, digito yung. Iso nga, tunmalam. Amen? No, di pa ilaang umadot bilang digita grupo tayo nga mapanagaw, treats no malam, jaklamon. Ag-preach kay ito nga area leader, ag-preach kay ito salvation, barang nga dama-convict. Amo yung amin tayo talaga, hampay nga naisalakan, awan asamnat na espirituan. Okay? So nga deta, showing up. No, hintayon, no kunan to tayo leader, you got, amen, praise the Lord, count me in. Awan dapat mabati. Being dependable in every task given. Uray kasanot kinabasit na. Uray no si kalaang ti paraigem para bitbit ti gitara. Laglagi pam, dakkel nga banag deta. Agpakanta tayon. Kunang ti gitara. Sino tininasay na nagigam gitara?
Awan. Kahit na nga sa unang awan tayo, gitara mo ta. Basol mo, nuang nga napintas pa nagkangkanta. At si kang arot, tinakaasainan na, ti pa nagbitbit ti gitara. Oh, every task given, we must be dependable. Amen? Oh, may isa nga panggap, ngam na ibunong ti responsibilidad. Oh, dakay to tagyornos ito gawa. Dakay to matimang entertain ka, dagiti bisita tayo. Dakay to tagisurot ubing. O, intunukan, inkay tulnog, dagiti ubing. O, kasari tayo, dagiti naganak. Halat nga, kaya nata, balayo, nagawit kayo. Baka mo kay tabiyagyo. Haan? O, may kayo na nagkointe yun. Sino tao, balayo anak ko, sino tao? Ni nanang ko, ma'am. Oh, sino pa? Ni tatang ko, ma'am. Adada kagabsat mo. Adada, ma'am. Manuda. Sangapulo, ma'am. May kamano ka nga rod. May ka-11 ak, ma'am. Mika ante yun. Oh. Oh, manang. Thank you. Ti panang palubos yu kudeto yung anak yo. Ngayon may nagdengeg. Ijega God News Club. Kat kada malam ti Domingo ada Bible study tayo. Ita barangay hall. Kat maawis kay to kumaton sumarunong nga Domingo. Wen, kat ada ka di iti, anyat na wayang aldaw yun ko iti lawas. Dila mabalin nga may da kayo to bisitaan. O, kat prospect manen. O, naggapuan na, jay ubing. Iso nga amuyo kagapsat mo, adot problema, inka magisurot outreach. Malipatam di kita. By finishing what the Lord started in us, dapat ti asset iti church, hanlang nga tayo rugi nga rugi. Dapat ilepas na. Iso nga ti panagserbi ti Apo awan retirement age. One. No teacher, anya ti retirement. Early retirement, 60. Forced retirement, 65. Okay? Oh. So dapat no anya tinrugi tayo, ilepas tayo, serving with humility and teachability. Anyaman nga ba nagganay patalagkang ka, anyaman nga balaygi, kan rangay, kan langto, deta nga ministry nga dakang ka, tagibenam, iti kinapakumbaba. Kan paisuro kalata, han ko mga dumakkel ta ulom, dumakkel ko matapusum latta nga para tiyaw. The global ministry of HBBC depends upon faithful members doing ordinary things in an extraordinary way. Isuda dagito, dagiti makita tayo nga asset iti church. Not only you need to execute faithfully your God-given gift, not only you need to become spiritually healthy before becoming spiritually useful. Number 3, in order for you to become an asset of the church, you need to unselfishly invest your life to others. Unselfishly invest your life to others. O nagrigat man deto, ino talagang awang panagayat mo ti Apo. Pambaram nga mapamunga palpalo apon, bisitaan ka da, son-duan no, di mumutkan, ano? Oh. Santo pailaan. When brother, sister, kita tanton Sunday. Napamu binisita, napamu sinundo. O, napasungadan na ka. Apo! Kunam kat, awan tao, kunana. Nyamot detan. Mano nga kapi iti nagasto mo, nga napanangi kopi siyap, makabulanin, uray na minsan awan pa imay, nyamot, di ka kad maupay, nga mamoyo, uray mantikunan pastoren, saggaysa, basta sigurado. Kat makatawan, di uray man dudwa kakabsat ti maiyasar ta church, no dagita kat sigurado, sagsi 6 months, nga adalam, disaypulam, ikararag mo, sursurwam, amin, tagibyam, maysa, iti kada 6 months, pauna yan, di pala nga grow, di pala masursurwan, o dwada, maysa nga tawen, inton no next year, ti ko ng pastoren, talo kay ton. Hanto nga ma-discourage, deta na talaga nga namulaanan, groundeden, amunan ton, digiti pasakalyag, kan gamay ng tot ministrin. Amunan tot agsolwiningan, agdisaypulan. So nga tayo kunanan, solwining tayo nga solwining, that's good. Ngam di kita sinulwiningan tayo, manot na bati. Ngam no agdisaypul ka, uray saggaysa, i-invest mo ta oras mo,
i-invest mo, ta anyaman, resources mo, amin, i-invest mo. Oh, moyo, bendisyonan tumati apo dito eh. Oh, anya kunana ni second Timothy 2:2. The things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Nasurwan tayon. Nyat sumaro nga rodan. Ikumit tayo matan Siya sino? Faithful men who shall be able to teach others also. Healthy church that is not only reliable but dependable for the perpetual and preservation of the work of God is to train and multiply leaders to steward every ministry the church has. That's the reason why we have our preachers class. That's the reason why we have our team meeting. Oh, kat manut agad attend the preachers class and kakabsat. One ang tanong ko kasday. 8. Ha? 80. Oh. One, dijay. 80. Oh. Katno detoy 80. Ibagamlatan. Daytoy nga tawen. Anya tata nga bulanan. July. Next month, August. Oh. At dapay iti bagamlatan. 6 months. Oh. August, September, October. 5 months. Katno daytoy nga 80. Kat talaga nga nag-aadal. Nagsursuro. Nakaadal na sursuruan. Inton no next year. Daytoy nga 80 nga lalaki lang nga. Lalaki. Adan to amin sa gaysadan nga area. Kasumandeta. Panang sarsarapam. Awanin na. Yan nanto pa'y pangikabilang man titataon. So nga tayo kunanton Pastor Probin, kada barangay at danton HBBC. Tapi kasla naglideta, rupa yung nga makangig kideta kakabsat. Hanga na pintas nga damag deta. Uwan. Oh. Iso nga dedat kasapulan tayo kakabsat. Daytat mang tagiban ti salon at ti church. Uwan. Oh. Iso nga datayo, nukayat mo't agbalin nga asset. Kitaam ni Apo Jesus. Anyat tinututukan na, J12. Han nga na upay. Uray, J12 kat adapay Judas. Nga mga nagsardang. Bayam latta ni Judas. Judas tulata. Kastamat ka, digit area tayo. At dalatamat, digit ay bangag. Bayam latta. No, di na kayat pa isuro. Bangag tulata. Teko na nga ni Pastor Probin, mo nga ipalubos nga tamay-may sa apektaran na, dagito yung ado. Dapat tutukam, dagitoy. O tinutukan niya po Jesus, J12. So aging gana itata, J panang tutok na J12 kakabsat. Awan ni Judas si J ngaminan nasuktanan. J panang tutok na J12, aging gana itata. J impact, J naramid ni Apo Jesus, adapay lang itata. Kat nagmayat, dagito'y anak tayo uray awan tayton, kat DJ impact kakabsat, DJ banag nga kina faithful tayo nga agsarbiti Apo, kat na ipatawid tayo kadakwada. So nga deta kakabsat, ti may isa nga dapat nga makita tayo. So nga dapat agbalin tayo nga napudno nga asset. Tadatay ti katulungan ti pastor nga anya. Agsipot ka nagsiim. CCTV. Walking CCTV. Ngam ti dapat nga si puta magatan nga tayo tilada. Deta man di bado na ti Domingo. Kita deta sapatos na agnganga. Hanga dagiti ti dapat si putam. Ti si putam dagitay manglungsot ti trabaho ti Apo. Dagiti ti si putam. Dagitay permi nga ngumurnger ti leadership. Agreklamo. Nakadadumat lang amin ministry. Awamot pulos inana kada waman la ti gundaway ti pampamilya. Digitat si putam. Managtanabutob. Sudalat tat mapanin. Isuda matikan kanayo na mapapan. Sudalat na.
Kat nung arod, nagsakit dan, sino nga ti mapanen? Di awanen. Dagi jay. Di ngamen? So nga dapat datayo, siputan tayo digitay, makapasakit, kan makaakar. I-isolate mo. One and one. Apay, brother, anya ka ti problema, apay ngahan ka nga umay maka-join ti outreach. Han ka langor nga maka-join na nakad-adupay lati ibagabagam. Kat ne, pito deto'y nakaibaga-amon. Kat maupay, damot nga umayan. Kat ne, apay na problema, brother. Amo yun nga minsan kat tirik na ti pastor makapautoy ti kasta. Nga mamuyo ti pastor agtultuloy lata. At adakkel ti pamati na. So nga datayo kakabsat nga asset ti church. Dagito iti dapat nga siputan tayo. Han nga ti sipsiputam latagat ti pamilawam. Apo nakaparebansi ka kunam lang mat no. Hanamat bagay. Pwede kita ngamin tikit kitam. Hanga dagiti ti siputam. Tano dagitay negatibot sipsiputam sulken niya po Diyos tamatam. Awamot lat serbina ya tamatam sulukak man langan tapno han ka makakitan. Amen? So aganat kayo. So nga deta dapat iso nga tayo, we must unselfishly invest our life to others. Encourage others. No sinot absent ng area yo. Surat mo. Ne kakabsat. Absent ni brother, ni sister. Assignment tayo tatangalawas, hindi bisitahin. Damagan, kumustahin. Napay nga nakaumay. So nga detoy, kang runaan nga pa nang encourage tayo, di mismo nga bagi tayo. Uray sa ukang nga sa udita. Hangmat nga maka-encourage di bagim, pinbiyag mo. Ang serbi na. Nyapay, disciple young believers. Through our intensive and committed discipleship. Tag-disciple! Anyat lugan tayo, brother. Magbag na tayo. Tutudo, brother. Maawatan naman siguro no antay nga mapan. Tutudo. Amen. Okay, down, tag-outreach, tag-disciple, tag-bisita. Sinot kadwa tayo, brother. Awan, datalaang, tutudwata. Kat nagadutay nga miyembro, 22, dududwata niya to, bubrang aro, dita 22. Dita mapanan awan Dapat di asset, uray may sa, mapan! Tauray no may sa ka, at dadatalo nga kadwam nga di nga makikita. Uray ni Daniel, di na makita. Right? Daniel katadot, makikita na nung ka. Sino digijay? God the Holy Spirit, God the Father, God the Son. Upat kayo. Kitam? At dadadag ito'y talukang ka. So nga oray may sa kain ka. I-bless niya po Diyos na effort mo. Kat tinapintas deta no dwa kay nga agasawa, nagmayaten. No kadwampay dagita anak mo nga mapanag Bible study. Praise God! Pala nga dagita problema, pampanunutin. Hangapay pa ng disregard kumat dagita problema lang nga rudin, problema ang pailaan. Iso nga dumtang tuti ka nito, da kayong tagbali na problema. Alahaan? Nakayat mo nga, mismisuot ka lata. Bumara pa iti panunot mo Anyat si datayo, bakit? Ay, sidanga, high blood. Ngamnuin ka, bisita ka nin ka, Bible study, padasam, maramid mo ka tikasta. Haana, at apay mo, kababain ka na kita, pag Bible study yan tayo. Nasingpot kayo no, dakay ta pag Bible study yan Uray no kumarete, kapungtot mo te anak mo, ayak ko na no ka, may kan anak ko, may kan anak ko, may kagkantahan. Ngamnawakan, awang kaintayan ta pag ministryan, awang kainta outreach, umay kan uno saan? Di ka pa'y laumay, dito yuray kita, may kan. Ngamno dagat ta ministry, ta outreach, ay apo, talaga nga, parwaran na di kinaanos kan temperance, may kan anak ko, may kan.
May kananak ko, may kananak ko. May kan. Right? Oh. Disciple. Amen? Train future leaders. Pag-pray tayo, dito'y Hosanna Baptist College tayo kakabsat. At the potential, dagito'y ubing tayo. The potential, dagito'y anak tayo kakabsat. Oh, kita, dagito'y duwa ka tadadating aton. Kat dagita ti master, di ko ta computer. Oh, kitam kat mausaran. Oh, kayang-kaya, dagita joystick, dagito'y nyananan. Awan, dito'y. Dagi dyan kayang-kaya, da nga kontrolo na ta. Naruam da basit lang agad naruam da. Ada potential da dagita. So nga ko na nga, ni Pastor Proven, nag full-time da dagito, nag-faithful da malay nyo, balindan to nga professor. Ti Hosanna Baptist College. And soon, University, Pambir. Inton millennial. Amen? Pagprayo. Mo yun naman minsan katanda nga perfecto, dagito'y kakapsat. Kasmat lang kada tayo. Na magyaman tayo ta, dati pastor tayo nga, nakadakdakkel ti puso na para kada gito'y. Agasam, ada dita agmamanok. Ada dita agtataog. Naduma-duma amin na, nga talunggading at dakadakwadan. Ngam kita amin tata. Alright? Yate ko na tayo may isa, agsusugal. So nga kita nyo tuman dyan, baraks no, dada iduldulin da nga inipis ha. Kita nyo no sinot bangka. Mawan, di da, adamin demerit dari kita. No kuma 1 second lang da nag-submit yung cellphone, iti kwa, iti rabii kuma alas 6, biyandat. 1 week da nga, di nga may gaman ta cellphone da. Takitam. Manot ka pa utan nga ang ka nagigam cellphone. Makabulan, sika? Ay haan, tiya mong sika tatay. Gasa, makabulan, tigtigirgir, di kita imadan naman cellphone da. Agmalarya da. At apay, so kanahin, digig ka man. So nga rin naman cellphone da, magnada di kita, kung kunada. Ngimi kararag tayo di gito, di tayo amo na niya plano ti apo kadakwada. Malay mo, mapanto tamay sa Portugal, mapat Singapore, mapan Kenya, Ethiopia. So ipararag tayo di gito. Katawan sa pulin yung kunakaruk kadakwada, awan sa pulin yung ti parabor kan sirip ti senior pastor tinga mang train kada kayo. And then detoy, we need to unselfishly invest our time to others. Builds families through the leadership of the fathers. Kumusta mat nga, iti family, daboson tayo kakabsat. Kuna nga rin ni Pastor Proby, di unana kat, di gaya families kat 70, 72, itatan kat narigat, sapay nga 50. Mano, di gaya na udi, itatan nga family nga, number ti family na nga nagdevotion. Dati, dukag 70, 72. Detat gundaway mo nga mangi-establish ti leadership mo tinta pamilyam. Amen? So nga data yung atatang, detat gundaway mo, nga mangkurihir, dagiti anak mo. Problema, deto yung anak ko, pastor, nakabengbengag, ag family devotion kayo. Awang pulos mariknak nga suportana kan panagsubmitar na, deto yung asawak, pastor, nakangiw-ngiwat. Ag family devotion kayo. Ton family devotion nyo, kunam to kang kwanan. Okay anak ko, you open in prayer. Sige anak ko, sikamot ta niti agpakanta. Okay, nalpasan ti pakanta, nalpasan iti kararag, kunan ni tatang. Sikamot tan bakat, dito'y pangipakata mong tangin ang iwat mo. Sige, sigat mang devotion. Aging gana nga agsardengag yung iwat isot pagdebosyonam. Ngam ti point ko dito, datay nga lalakit mangiturong. Datay nga lalakit mangidalan. Kaya titigundaway na nga kasarita tayon kakabsat, digiti anak tayo. Amen? A ministry grows when every believer intentionally
add value and invest lives to other people. Number 4, not only unselfishly invest your life to others, not only execute faithfully your God-given gifts, not only becoming spiritually healthy before becoming spiritually useful. Number 4, as an asset in the church, you need to protect the unity of the church. Protect the unity of the church. Ephesians chapter 4, verses 1 to 3. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Endeavoring to keep the unity. Awanan ti sabali pay, nga kang runaan nga mang pakapoy, iti church kan iti ministry, no saan nga dagijay panagdibidibidar. May isa nga pagkakitaan ti panagkapoy ti pamilya, ni nanang adda jay church, ni tatang adda ta trabaho, vice versa, dagiti anak adda tawalayan, division, na dumadumat yanda, no aldaw iti apo nga agdaydayaw keng kuana. Ngem ti makitam nga natibker nga pamilya, ken makitam tinatibker nga leadership ti maysa nga ama, no ti aldaw ti Domingo, ken prayer meeting, makitam ti sibubukal nga pamilya, at dada iti uneg ti balay ti apo. Kas may isa nga asset, ito nga makita tayo, nga daytoy problema, iti division, kat dapat nga may maikat kan makangker detoy, dapat masursuro tayo, itinananay nga panang ipreserba, panang protektar ti panagmaymaysay ti church, iso nga kas maysa nga asset, masursuro tayo dito principle of representation. Kanayon nga isursuro iti pastor tayo, senior pastor tayo, this must be implied that every steward must always act in representation or on behalf of the senior pastor in doing such ministry entrusted into their care. Ingkag bisita, kunam keng kuana, amen brother, amen sister, kumusta ka? Praise God, naragsakak nga makakita keng ka itatakit, kayat ku nga idanon keng ka, ti panang kumusta ni pastor keng ka. Wen, kat mailiw ti church keng kan, mamiss na ka ni pastor. Amen sis, kat ala, anyaman dagiti banag, nga pagdaldala na mitata, malpas tulata kat ikarkararagda ka. Han nga dete na pang ka nagbisita kat, nay, Brad, di ka man nakita di Domingo, deta man ti kunak kaming kengkan, aldaw ngamin ti Domingo, agat dapat adda ka di kapilya, papanam ngamin. Awanin na open kengkan. Isu nga detoy, amom no usaram iti senior pastor on your behalf in ministering to God's people, dito'y nga maprotektaran tay pay kakabsat, ken mas adadda nga maitagiben ti panagbaymay sa tayo. Kasi apay, kuna ni pastor An ko nga kuna, inbaga ni pastor, instruction ni pastor. Isu nga deta, isot mangted kanya tay tital na, hamo nga pampanunutin nga, na-offend ko nga tani Brad tatay ye imbagak. Allah na palalwak sa mat yati imbagak kan sisteron. Hamot na uni tatay agpakada akon. Ngamno ti kunam kang kuana, sister, brother, pagpagumusahan na kay ni pastor katada kita tata, umay kayo bisitaan, tapi na bisita na kayo. Wan, kat ala, anya dadagiti banag nga mabalin niya kararag tayo, brother, sister, kat nagmayaten kakabsat. Handa ka mabalin nga guraan at tanapang kadijay, itinagan ti senior pastor. Dikat nawayate nga agminister. Handa ma-open kada tayo, dikat mayat tuloy ti pa nagminister kakabsat. Kan kas may isa nga asset, dati ko nagtatay, dapat datay ti mang sub-sub, iti anya, iti chismes. Han nga sikat mang rob-rob. Amom sister, di nakilama inalamano ni pastor, tatay welcome song. Ala sister, kasta lang nga talaga. Uray sakmat din na minsan, anak mat na alamano, awawatak,
Nga madi asister. Wen, madimot na. Madimot. Haan na. Hamungan an namungan. Wen, dapat agad sikat mangisuro kang kwana agad kunam sister. Daytoy nga kinaado tattan ti miyembro. Ket datayo, intal kan na tayo ti apo, kadagiti ay aywanan. Datayo nga ron timang tulong, ti pastor tayo. Tapno dagiti new believers, mariknada, ti sense of belonging, des dati unag ti church. Iso nga ko na nga ron, ti pastor tayo, dapat dagiti aser, hangay iso tumo na nga gawid. May awano no. Dapat dagiti leaders, dapat dagiti the ministry na kan disciples, hangay iso, dat mo na nga agawid. Pandaalaman wan, digita bisita. Amen, sis. Praise God. Thank you for coming. May kayo tumanin, sister. May da kayo bisitaan. Amen. Praise God. Katam mo yung kagabsat no, dagiti ti mariknada. Agad di mo ammo. Isuntot rason nga pagsublianan da. So dapat dagiti asset, iso da iti mangi-promote iti talna, iso da iti manglapad iti gasip, iso da dagiti alisto nga mamakawan, kaniso da dagiti agserserbi nga buyugan, iti kinapakumbaba, kaniso da dagiti aramatan mati apo nga mang build up iti confidence, kan puso, kan encouragement, digiti sabali nga agserbi pa iti apo. Unity increases the effectiveness of the ministry. And then lastly, as an asset in the church, you need to live with an eternal perspective. Whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Everything we do for Christ has eternal value. Whatever the things that we need to do, it must always for God's glory and not for self-gratification or recognition or personal gain. And at the same time, whatever the things that we are entrusted to do, we must fulfill it with joy and gratitude. Antay liplipatan mo agyaman ti apo kan ti pastor tayo, kadagiti intalek na kada tayo. God is looking for faithful believers, faithful members who will become spiritual assets for the emerging global ministry of the Hosanna Bible Baptist Church. Will you this time ask and assess yourself? Am I spiritually growing? Am I using my gift for God's glory and honor? Am I faithful in service? Am I investing my time and my life to others? Am I helping advance the gospel? Am I strengthening the unity of the church? When every member serves faithfully, the church is strengthened. Lives are transformed. The gospel reaches more people. An asset to the global spiritual ministry of the church, we as believers who faithfully uses the gifts, opportunities, and resources God entrusted to us to bring glory and honor to Christ, build up the church, and advance the gospel locally and around the world. God has already entrusted you and I with something valuable. The question is not whether you have something to offer, but whether you will faithfully place those things in the hands of God. So as we surrender our lives, cultivate our gifts, serve God with humility and perseverance, we become instruments through whom God strengthens His church and extend His kingdom to the nations. May each of us commit to becoming faithful asset in the ministry God has entrusted to Hosanna Bible Baptist Church for His glory alone. Brethren, will you become an asset of HBBC? God bless us all. Thank you very much, Pastor Tony. Amen. We should be an asset, kakabsat. Amen? Not just an asset, simple, ordinary asset, but a fruitful asset. Nga, dagiti
talents, God-given talents, our time, our talents, our treasures, i-develop tayo DJ kakabsat nga maaramat para iti trabaho iti Apo. Amen? Kasla into no malem kakabsat, hantayo agbalbalin nga Judas. Amen? Who does not care for the ministry? Who does not love to serve others? And who does not join the outreach this afternoon? Iso nga hante agbalbalin nga Judas kakabsat. Amen? As members of HBBC, let us be an avenue for everyone to be united. Amen? Let's all stand and let's sing that song, Take My Life and Let It Be. All together now. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move of the impulse of Thy love. Have the impulse of Thy love. Second stanza. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King, always only for my King. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee, filled with messages from Thee. Take my will and make it Thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own. It shall be Thy royal throne. It shall be Thy royal throne. Amen. Praise the Lord. Let us close in prayer. Apo, agyaman kami, ti panangpalagip mo, Apo Diyos, kada kami. Kadagiti annungan mi, Apo, iti panagbiag mi nga na espirituan. Thank you so much, Lord, for the privilege, opportunity that you could make us an asset to the ministry of the Hosanna Bible Baptist Church. Lord, we thank you because right now it is no longer, or it is not just an ordinary ministry, dear God. And we thank you so much for your favor, for your blessing, and even also for the leadership that you have given to this ministry. Kat Apo makita mi, no kasano Apo Diyos ti panagtrabahom, kireto nga ministry. Makita mi no kasano iti panangiturong ti imam, iti leader kan iti adipon mo Apo kireto nga ministry. Kat san mo kadi palubos Apo Diyos, nga sikikita kami kadlat tamot ten Apo, tulungan na kami kuma, tapno iti kasta, madan kami maten ti gundaway, nga maaramat Apo,
kanagbalin Apo Diyos, nga katulungan, iti senior pastor mi Apo, kadagiti ministry iti HBBC Apo itata. So Lord, I might not know, nuan niya dagiti talunggading, anya dagiti banag Apo, nga nakisaritaam, kadagiti kakabsat Apo Diyos through this message. Lord, I know and I believe that your word is very powerful. Kat sapay ka di Apo, nga daytoy Apo Diyos nga lesson, kat mangted kada kami ti tarigagay, ngagbalin kami nga asset kadagiti respective ministries Apo. So nga tulungan na kami Apo, ited mo kada kami, tinapakumbaba nga puso, paisuro nga espiritu Apo Diyos, ken kastamat Apo Diyos, tinananay nga reksak nga agserbi Apo keng ka. Katalawen, uray pa iti pastor mi, tultuloy mi Apo, ngay kararag, may isa kami may kararag keng kuana, ti pamilyana, ken ti grupo na Apo Diyos, agbalin pa nga napunga, nga ministry Apo, ngayon ka Apo ipaay keng kuana, kanuray pa'y kadagiti panagminister na, kadagiti papastor, kan kadagiti anak mo Apo, iti yanda Apo Diyos itata. That preserve their health as well. Na nagyamang kami uray pa'y, iti patriarch mi Apo, iti HBBC, Pastor John, tultuloy mo Apo Diyos, nga ited keng kuana, ti kawadwadan, ti kirad pigsa Apo, salunat, tinaldaw-aldaw. Katagyaman kami ti biyag na Apo, nga nagbalin, nga inspirasyon kan instrumento, tapno ni ti kasta po, dahito HBBC, kat madano na Apo Diyos tiyan na itata. Continue to bless him, kanuray pa'y Apo, iting ingutan na Apo nga asawa, ni Ma'am Cora. Kan kada kami Apo amin, nga dahito Apo Diyos, nga gimo nga Apo itata, bendisyonam, kat sapay ka di Apo, tati puso mi Apo, kat tarigagayan mi, ngagbalin kami nga blessing, makatulong ti HBBC, agbalin nga asset, kat saan Apo nga liability. Thank you so much, Lord, for this opportunity that you have given us to worship you and at the same time to thank you, Lord, for this worship service. Again, dismiss us, O God, with your blessing, because I ask all these things in Christ's most precious name. And all God's people say, Amen. God bless you all. We are now dismissed. Thank you, YouTube, Facebook, and others. Thank you so much for joining us. Tugaw tayo pilang kakabs.